Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke, leli-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke. Elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke. Leli-ke so ngicela-ke mina ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje impela-ke aloke ephumile-ke ama-results noma-ke kungakaqedwa ukubala, kodwa-ke aloke ephumile njengoba naseKZN sesitholile ukuthi-ke i-MK laphana-ke ihamba phambili. Sekuvele okungenayo-ke manje kuveza ukuthi-ke nationally i-MK laphana-ke isigudluze i-EFF laphana-ke isiwu-number 3, kanti-ke sonke siyazi ukuthi-ke ike yaba u-number 4 laphana-ke i-MK-ke. I-EFF ibingaphambili-ke we-MK-ke laphana-ke seyiloku ekhulile-ke amavoti-ke makubalwa-ke laphana-ke yagcina iloku inyuka nje i-MK laphana-ke yadiliza-ke i-EFF-ke laphana-ke. U-number 2 na-ke i-DA bese kuba u-number 1-ke kube i-ANC na-ke laphana-ke. Lawa-ke engikhuluma ngako u-nationally-ke kusazoqhutshekwa-ke kubale kubonakala ukuthi kwenzakalani-ke maseqediwe ukubala-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalolu daba-ke lolu-ke msicinzane nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Likhonzelo engiqhubekayo ngikulethela-ke kukhona-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eziphumayo, ngizolokhu ngilethela nje kulo-ke leli khasi wakho nje, usicindezele nje lapho-ke usubscribe button.